Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Syiemïong kahima nubosok po. Phim Ferdinand Syiemïong ulakin tu ikibril batang ingkong ke kali jong u kinwanya Kren Markhmat ho festerekam. Hagajinya Kren mekelar patai kubor. Acting Syiem ulang bagajing sya thong kuma acting Syiem. Kamni satya kaman jong u shimat Henry ya kanika kamram labin shet dagi kli no sen sharshno bakiri orang ba jong kahima nubosok po. Ulang ru buun salum ya dor barba hakahnya trek uristau arajar arpusan bakinu ki basyam jing la berwan penpau hakanika dor bar. Kong ai cuma ai boleh tentang ya ini sosial media mak cumi minta apa kumpa menin lagi ya ketika ya keba ngilah kalau nggak kecil cia dan keba kerki nang taka kecil ing kedua kali cuma siu kan ngalap air ya kecil tip sakit di kapto katne ki rambak senang ha kecil nang kerki kim daya poi hi bro kaki nang sensar senang rei nga siu yang ku boleh nang tajong kiru ya keba kilalong kepala kuloi nang taka ne kakam emergency haba jadi bakan ne kecil cia ngaruh kum sebentar ngelapan kejadian aku bah cia buat ketuk kamnya kalau long haka confusion apa lah cia ketuk kecing ing kali ru kabadang sahi haka EMI kabang adang dari pansiu de kalau bah nga hak denga tuka confuse pelat se alim dengar ala kumban keren ya kai ba la bentuk metno ya ki nogi pun ki hajar trong kahima le se kabe dei pat ketu la nei nogi ba play ya ketu video ka bate menin kasni rei nga sem krampoi perkat buat ya kan kakam kebangar obat laki kendai penai bat ngam sem poi perkat hiru ban trang ban sliang ban long kum utau breu ban keni suki lan ban syong ka suki kum sim rei dei lemba ya ka la sa suspend ya u la ban am bu di mai jong ni ba syong pasak sakti sa no stoin sa cloud ngala Syiem ya kena kabenta ta kacing yang mencurlang bat nakot ya ki nyi ki ma jonga ki ba syong sahi hampor hane ha kahiman ko sipo kum sibenta ngala kat to kat ne ki rong ba pomban se hap khot ya ki ba kumno ki kin sim khelam nam ta kane kam ban ya jemut no bangan le ya kane kam la penterong jubor yang ada ki rurempa nakeleng jongkan ke senong jongkan ka imah don ru ki senong ki bulan sengai nakan ka headquarter jongkan ka office tegi don ki bum wan ru re kata kamper haka jinga trikam bedengi le tre piang ya ka te ngagum ki bahaya ngasem hit ai ke jembut yang akun ngaba misong ya kan ka kam kum secara menye ya trilang buat kita kot trong isi pamen like lagi kunrun penerang bahwa let's say napdeng hagijing trikam nyimla sisa ban penpiang nadu wah apa ni tri ikam idon ki ciruan idon ki cing rei apa ya dai berkan ki cing kalau ba ngidon kamba lakum no abang yete ya maramot ya kaban ban ya train nam taka hakamiat hapo kahima kate kadon kam ni ya kabangin don hakamik kejing ya keren bangin yo ya kaban ya tai pada mir ya ke kejing bangin shop ya kejing laki long hakikam jong kikam lendo laki long hakikam senong kam tau laki long hakino ki benta ki bu hap hapo ka kejing pek ngor ka jong ngakum akting Syiem hapo kahima rei Lada don nap deng jong ki nong song senong hapo kahima ka jong ngi se bad ha kacu kapor lada don ki kun jong ka hajar ki kun ki hajar jong kahima ka jong na lada ki don ka ka
Sngewtynnat hakaba natri kum wakting Syiem habo kima asgiwan khot yaki haka lane ki la panwan syakami Kren barangkat bat ki dikhot jong ki isi ke jongi bat lada don kan kono kajing haba ki syam haba ki sngew ya kajing trikam ke jongi kalong ka babakla ki la kim deri bakin Syiem lane thatjubor ya ki tiar kitar lane ya kono pan penmen sau ya no hakaba ya dei bat ki nok tre jongi ka office lane yang habu wakting jong. Hello everyone, this is Dr. Madan Kumar, working as an associate professor in Christian Medical College, Vellore, in Pediatric Respiratory Department. My main treatment would be with pediatric lung disorders such as asthma, recurrent chest infection, and then recurrent cough. So the importance of this is if you diagnose it first and if you treat it properly, long term the child will have a normal life. If you are not going to treat the child properly, what happens is the quality of life of the child decreases. That is manifested like not studying properly, not playing properly, and not behaving properly. So when we try to treat these things, the respiratory infections properly, most of the times they get better and have a good quality of life. So I am here to screen the children who have respiratory problem. I will be available in Dr. H. Gordon's Robert Hospital from October 1 to October 15 between 10 to 1 p.m. Thank you.